Usuku yisithutha ngokuchiya umuntu ngamaphutha. Lapho wenza iphutha mlungisise lawo maphutha wena mathupha. Indawo yonke akhona amaphutha yawabalekele emuva wathole phambili. Akukho muzi ongathunqa intuthu ibalekele egumeni lakho ifici ibambe inkila lapho yakhona. Kungcono ukhwezele funa idede leyo ntuthu. Umuntu lo muntu akajayela inkinga zomuntu wakhe akekho umuntu omsulo ongalenza iphutha. Vela kugeza lingela sici ithanda umuntu lamaphutha akhe. Wamkele lawo maphutha kakusiba ubuthutha. Vela kugeza lingela sici ithanda umuntu lamaphutha akhe. Namhla izingane eziningi zikhula zisokola zikhuliswa yi-single parent kodwa abazali bonke besawadla amabele. Izingane zikhula zingalwazi uthando labazali ngenxa yokuthi abazali bacatha ngamaphutha ayilungiseka abahluleka ukuwalungisa. Khona vela kugobo lingeqondiswe. Namhla abanye bayimihamba uma sebebatshintshe babaqeda amadoda, sebebatshintshe babaqeda abafazi. Babalekela wona amaphutha bekhohlwa ukuthi indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu kuphela emsulo. Baqinisile abadala mabethe abantu bayefana kuchiyo khona ukuthi konke umuntu lamaphutha loba lawo maphutha engathiyana. Ngakho bekezela nani khona kwathi ugwalo lungcwele vela ke khongcwele. Usuku yisithutha ngokuchiya umuntu ngamaphutha. Lapho wenza iphutha mlungisise lawo maphutha wena mathupha. Indawo yonke akhona amaphutha yawabalekele emuva wathole phambili. Akukho muzi ongathunqa intuthu ibalekele egumeni lakho ifici ibambe inkila lapho yakhona. Kungcono ukhwezele funa idede leyo ntuthu. Watsho sechile umntaka kaMasolo wasola abanengi ababemsola ngofezelo omnyama bamshaya ekhanda bengazi ukuthi ingosi emsileni umgabadelo onhlanhla umadlangathi inkatha ingene endlini ingena kubona inkaba zabantwana.